Rosemont Brown dodo na enim se ye fene Akuapem Poloo ababa yi wa share enkremofo nyina animonyam anya asem kwetu akra ye ya yenim Rosemont Brown yi pa na so wonim ni ya wonim se ababa oye Kristoni oye obi a okwa asore na ode information bi aba betudwa eneya information no behia se Poku 1 TV ahwefo a mohwe nyina no ye de ba betu manim na ansa na mde Rosemont Brown ye Akuapem Poloo hu sense ba betudwa no mesrewa notification bell na ya adoma na miaso umiaso a make sure say akoto all na chese the video bi atuma obenya kwan na watumi ahwe bi uwia na afi wa share ama afoforo wa chichiri ene benche enya video yi bi ahwe abusia Rosemont Brown adodo na afa na Akuapem Poloo se yemfanto ewiase nyina nim se mo anamu nim se okwa asore oye Kristoni a okwa asore na eneidie wasesa ne ho kakra watuba akoye kremoni na chese wasesa afri Kristo ne som ne mu e de akọ enkremosum ono ankasa e de information we betudwa on Instagram handle IG handle na otro niam ahodo bi egu wa na e kire se ampa wasesa afri Kristo sum e de aba enkremosum na de otro ene se alhamdulillah full Muslim now. Thanks to the Deputy Imam of ASWAG, West and Chief Imam on Insakina Quran reciter and his board for assisting in this. And I'll throw way back to our order and penifo a war and cremosumu as in the titre any mama bedi chire any peniphobia woga West as se more abwa amo no Akuapem Poloo enedie wabeye muslimini na ohwe emra ode ade we beto ho na obi ti se ka some scenario ono so celebrity a wo twasini e ha ono so like video no no so e de beto ho se alhamdulillah ka some scenario so kremoni na je se owa kame Akuapem Poloo se ono so e de no ho abedom enkremosum na emu Ghana ha de sa na ye no esom ahodo bi wo aye gitum wo Ghana Kristosum baako de toso mienu enkremosum ene de ya na fen traditional no binum hu se ebosonsum na nsusu ne hu se traditional ye nananom tete som a omo esom ye ewo mu anti sa esom biensa we ana Ghana ye gitum wa anti obia etumi sisa efri ne sumu sansa Ghana ya mamra no kire se ye wade efen freedom of worship na so obia wo ho kwan se obe echusi baby kro opese okọ na okosom na Awurade Akuapem Poloo de ene wa ba bonten onye Kristo ni bio ose yemfanto wiase nyina anim se wasesa afri Kristo som aba enkremosum Poku 1 TV ene wanugusu a ohwe no mesrew se onsaka video bia notification bell eya adoma no miaso umiaso a make sure se ato all ne kire se de bibia atuma obenya kwan no ahwe notification bi abanso a ebe signal wo phone so do ho video bi a de atum no watuma hwe bi uwie nso a mesre wa share ma afoforo wa chichi ne benche no omunhunu enwuma pa Poku 1 TV ya de ebe down no ya ka chum se ya busua kese enti ye nyina ye nka busua ho na ensema wodo a ekoso Ghana ha ene ewiase no yemfa ho amanebo emrem medamo nyina amase Poku 1 TV.